na da bia nkwa ama no wosan na mmonyam mu a yenyina ya anya yeraba abusia ahaye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today bre na aso yemfasida emma na masafo kantanka se wono nso ede tip of sports ede abeprepre ni mu ede amaye na yenso yebeka na chi kra ede amawo mimi din di obrempon na kwakwampoma nanso nyame nko ana me waha me ne ma kantina ngoma ho ofafo mienu bema ba ko asum na no enso bo nchen ho eba backing vocalist one day eden kra meka na odim se council de meka yen de waha ma yesum wo abusiafo ma kwaba ya kwako sanje so no zina na be dia he ya kwako sami bo dini asoso ya kwako ajwa kan ka kire nyasa besi ni court abutre abusiafo na mo ye de adum arakwa na nso luwa monitor ne kakra na ma ye feedback pa kakra bi sanka ho ajijim yo monitor na meka no de so no ade eni na de aye ne di eneni ye se good see ye bompa esa wonhye tuntum nyesa de a na sede nka bibie na sede ye butu miti kura no me di kan yi ba akono de ntakra ayi ne hye ho no na kan pese me so antakra che na last minute me be ya na mso okra ma me ne busa me se wo hye we na me se no ana me hye no so you to the ato ha ma me de boss na tinye hwe na me san tan no ene me tan ni nti me no akasa no ka de na me botu ntum ni biafra na ya me bofu osen bofu pa ba kana se mi ma no na she tuntum ma me ko balance no kra aga kale ya just the same line the line so mama so so me nim se Mrs. Station Black me afembedu ham na de say I'm say we are in the spirit just enra say ye bai na black and white nko a o hene yere me apam madam ye nyina black and white say nyame ya do chira ebuku ada chimku ekuya Ghana sisi Ghana no de ekuya to na Ghana de ekuya de do sa 6 March 1957 ye ebuku ada minim ba bia mo fa ama ne free yo minim and I check it 1st July no so 1960 no so kra no a ensi memene da okay enti me sometimes I have wonder say na mo fa hin na mgonya ha ma ne beto Ghana no so da kro ye ba hwehwem ni a chiri mo ya ebusiafo ya tena si e Ghana nkomo ahankoa na se wo birthday bi wo nchia bi ya opesa ode ma wo bi a ode faso akwa bi ka echi ose nepa ho adaben anopa ipa ho a ode beba bi ma je se echina nopa ene ye be kenkan ne kama de ama wo na mmom ebere ne so a ebe bi ahoma na tum ahoma tromfo no ebe bi na tum na onso de won kanto so e de aba na ode basa no a hye ne nso se enye kasentwi enye atem didie enye akuti abo masa na nketenkete o kan wasem enye ne obi abeka nso na wo be yi ano because the bia meta can say ansa na wo be kan wo de wo be frɛ no na wo ne ya wo be kan na wa ye ne saa na bibia ye fine utimi ko Facebook ne so na wo de wa gyenkyerɛ so de ato so ɛno yɛ SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ye ne yɛ nkorabata ahodoɔ ni nyinaa no ye biebie mo kama ya obia ɛfa dwumadie no ebie na promasido of adaworo manti ansa na ebekɔ promasido of hɔ koraa no ya na yɛtwi yɛse na yɛde Pepsodent Charcoal na Pepsodent Herbal no yɛde yɛtwi yɛse na ma yɛnum wate kama na yɛtena ha ya yɛni agye na yɛsresre a yɛse gusu saa na yɛ Pepsodent wo madaworoma na wo mama yɛtwi yɛse ma yɛnum wate be se mfisia duonum nie na yɛhya sɛ yɛde Pepsodent boy yɛ honka yɛsa twitwiri osi anopa ne anwumere no sɛ nyɛ Pepsodent a na o ya ha ho pa sɛ bi a wo se ho problem na unya obi anka wona ne beka say kan say sen doctor na anka wona na bonkomo a the numbers 0800
161 000 0800 161 000. Esen doctor number nam de ama no free free o fra yento one ne kasa wie so ayemfa charges bia ensan so embere wo na bibia etinya ye fine e de ama wo na yenya twi asin ensu papa e betimi ni anom na bibia ye kama na body na nourish body no kama e de ama ye no e ye kasa natural mineral water. Kasa natural mineral water e ye ensu papa se wo ye yi abedinto wedding ne parties ahodo bia wo ye dwumadie bia wo de wo hia ensu maami a wonam kwa ho wo ton ade ensu a wo hia na wanom na etimi aboa wo no e ye kasa natural mineral water wanom ensu papa obehu na ensu mo yade na wo to saa de no enye nom kasa natural mineral water na emo opa kasa Loma Ventures odi ensu ba ye wo enkran ha ya Taifa back hospital na chi wa numbers abetimi afre bia na wo pe bia tu aton e 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780. Kasa natural mineral water abujunsu papa afe ye musa obanu a wanya mfinhia wanya bosumi ensiade kro no a afe na wo ma na aduane no aduane be na ade hye na se enye kasa natural mineral water dia e na ode ama no ne edi kan na afe ode yam vita enso de ma akoda no na aboa na didie mu pa dia oh maame ene wotwa nkosu eye yam vita ene ese ode ma akoda no yam vita mo frɛ aduane papa enye na ewo pharmacy ni ewo provision stores ahodo ene table top for no obi a woton ne ma ahodo esiri nyina no okwa so pe yam vita eye papa ye the 16 essential vitamins and minerals ene ye dia fra enu nti eye pa FDA so age atumi so de ma akoda no a eye apomden promacidol for e na e dia ba na ye kan ne sei no na se wankasa obema na aba no wapomden ensisi so a ya na e ha me pa obodin for ni chim ewo endpoint homeopathic clinic awo na emanti ye kan yam vita se bi kwempo ye obi ehi me pa cho ko endpoint homeopathic clinic na ye ma wawo ni bi prostate in men emema ede bia me ka mema se mo ya na manfo se meta kan dodo esan se mema no de woni fie niti nanso wo hodwo a efie na hodwo obodin ko endpoint homeopathic clinic aso ye na ye mo bema wusi mema nyina na mu wo pam na se wantimi a mo adwuma ni yi ama mema no ye ntimi anhye ye ni monyamo a eno so hadwene pa kidney ho hawo nyina liver ho nsensem entini no mu hawo bi ewo mu bia no oba ye beboa ama bibia etimi akoye ede ama wo ye ho ye physiotherapy ewo ho massage ni nyina wo ho uduru ye ho a ena hunu sampa wo last stop eye endpoint homeopathic clinic ho yade enko ensan na bio ye kira kwan no ye wo kronoma bohia ewo Kumase ena nkran ha ya so ye spinters shell signboard ho a ede butuo ye numbers abetimi afre yen eye 0244 867-068 and 0274-234-321. Now, when you are bonkomo, anope, a ya paid yanity, a cobono watry, a diania bema, an hour bar, we are Jumana bet me a dino, a Kasa natural mineral water, Kasa natural mineral water, and no, and I bet me a dino, when we onum Kasa no, correct, onum Kasa, and I do any achieve Hajiaho, Sakasa Naji a trimu. Kasa na ji etrimu aje na no be dia eva aduane aye di kura koye kasa me pa choko hajia ho hwe edru kwasi ada na edru hajia ho ehunu se se ye kasa yenkodi mutu yenkodi Sunday special no na amanfo hunu se hajia ho eboso pa na hajia ho de yemienu o transition enchen ho ni faso na abonsu mu ho no washing bay ho no o washing bay na chi hwa na kwan no a ekọ DVL wo me kan hato atomic kwan ne so ho no a kwan na ekọ DVL wo no unya mane ye na unifa so ho no a ahon so owo ho ba bia utimi kọ na okodi a eye kama pa se aduane bia a wo pe today na fa kọ kokọ a SOMPA cho me pe aduane we wo be ne kama e dia ma afei se bia na wuntimi nkọ na wo pese wo ye order na ye de brewa 0246 359 921 0246 359 921 na onimpani abo hon komo na delivery guy no ede aduane no ede abrɛw nanso se wanu mu ato na wentimi nnidi a na wape time herbal mixture na ononom time herbal mixture no eye aduru a etu malaria se wa wanu mu ato a wentimi nnidi wa waposo twetwe wo no time herbal mixture ene tu ase ede ma wo na ho atimi ato pa be ma na wo ba obi atimi no mbi afi be ma na wo ba kro ye yi no wodwonso a wote ya wo akiri dwonso no emma papa empa mu kro empo no be ma wa yemre wo ba wa himfie ho nkoyie da na wo su na wo bobna uhia time HH mixture ene the capsules ene ne betimi adi abo na be bia etimi akoyi for general well being there time HH mixture ene the capsules no
and a bebo. And you know, pharmacy in herbal shops in the name. Name who are open to do it now to a ton 0244 417 669 0244 417 669. Now, on penny, abo and come on. I was for Mama, you remember now the one cat. Yeah, one more yaban, your moment for you. Ma yenchie tiefo bi mu na ye ma wo ma kwaba no pay daily graphic ewa ha daily post enso da menim enemi say Ghanaian Times so ewa hanom na daily guide. Okay, nti yemfa okununi no enhyase daily graphic de obokrata no na wo hye enim ha yi a asante hene otumfo sei tutu ya wotoso mienu asante mawura no no na ye bodi ane akwa ye ntoma ena ne fonyini eda ha kese na enra sede ye bo mu ede kire etiefo no eye bokonsensem ahodo ho enkomodie ya utumfo edie nim sede be ya wo betimi apa no pomasibre nya asomdwie ede aba empotem ho no enra na brewa eyipuma kwan ema afanu no ye kosase foro ne mampurusifo no nyina wo mukohia ye ewo menhia atena ye kese mu na enhyiamudie ne de ye se be donhwiri num be 5 hours no wo te wo to so ne wo ma lawyer fo ne atitafo a wo mo bae se wo mo e ba be support enhyiamudie no na enko wiase na nya de sa asante wura e de tu ja se bia mampurusifo na adi nkunimu anase kosasefo na adi nkunimu da bi bibia ni ho e ko so saa wo meeting na se ne wo mo hwehwe ye pe ye nyina na se asomdwe betimi aye adwuma enti ye kan wie ye no ene ye se ye ne afano nyina mo me ye tu mumeye tu en wo mu nyina edibo mu ma bibia tim koka nti findings no nyame yadoma ene ye hwanim se asante wura ebedane akire ede ama mampani John Dramani Mahama unu se nka beka se mampani akufuado ya 6 ba yabo ende yaba enti eti obedane akire ede ama mampani John Dramani Mahama na omu ehunu baby a womo ede fa ho asama no pay daily graphic afabi ede aba ya wo hwemfo nyina eda ha otim say na bibia ekoso kama o menhia atena yekesie mu honom na enura na ye World AIDS Day na empenifo ebo amane sesisi ayade no eyade se esan peje ne mu ewo Ghana ha ode toto emre bi atwamu ne afidi e ba ye no a wo mutim say numbers na kosoro ena new infections no so a eba no no na sesi akwaye wo how no esesesi a emaburu na na se wo manfo no wo monye ready se wo mbebo mo ho ban ewo empamu agudie ho wo mo nso a wo mo ho ban a wo nso nye ready se wo mbe abstain kura eti no omu hunu de sesi a wo manfo no wo mpeso wo ye ba wo se yade no arise enti ya na wabo ho ban na watozuto niema ye se de be ya wo nkotiti bie ho amane bonso anopai daily graphic afabi enso ede aba Indonesia mind mu ensuo toye ma empotem hododo no a ensuo yifa wo manfo ye sesesi ade death toll no wo mo mahwere wo mo nkwa e wo saatore enkyem no sesi atwam ahanum 500 eni akire ya anope no so katafa to so enkron wo mo afabi ede aba Professor Jane Nana Opoku Ajeman eye mampeni abedi akire na wode atu dwase abana reata so pass humasuansem de wo betimi asemu kina wo ban mu na ne nyina timi akoye na dwumadie sunku bi ekoso 59th congregation Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ewo Kumase na wo mde sa dwumadie no ehye so a wokopie mu ewase a wode sa ensem no so ekokoto dwa na se he ya no wode abasa pomden so afo kwabena minta akando enra government accountability series ase wo furu simpie en wode atu dwa se 2026 budget ya womko kenkan ye ewo mei emrase bedwem na nsem mu ano eyade se aban ya bosika botene ya womde be nsatre apagya niemu mu ewo apomden kwa so a enu se nso wode atu edwa wo se National Health Insurance apomden si echiba no sika wo mohwe anim se betumi dia asasone eye 11 billion Ghana cedis ehu asem so ewo ha afei zipline for wo mo contract ya wo mo ne aban no akwa ehu asem na akwa ebibra mahama yarega dom dodo no ba no deni si ebe ya nka contract no kra wo mu ntwam
na eye ministry na nkasa na wo nto wo drones a wo de be supply enuro eni ne bi etete sa because wo hye sika aban ni tua edema zipline for na se ne wo benya kora de ato wo drones anke no so nke betimi aboa anopei wo sa ne me nyina bi so ya daily graphic enso afa bi ediaba wo kɔ kratafa etoso edunson a yesi ayefo womo aye nhwehwemu bi eye Institute of Economic Affairs for na ba bede di se oham nchichemu aduonum enum 55% Ghana for say assembly members ya appoint womo eye fa bi se enye ne nyina ne eto womo enye womo nyina ne eto womo so abawu assembly members se yesi enye womo nyina ne eto womo so abawu yesi aban na wo percentage bi aha ya womo so ya appoint wo be womo assembly members say we womo no okwa assembly we from government appointees but say womo so ka ko ayi na ayi decentralization ukọ nkuma ni mu ampotem ahodo womo so ka decision making ho na just appointment ni bia no ana yes ye no kura no sa 30% na aban ede ba no ye nyimfiri ho na sa omo so omo to DC ya na MC so aba omo so to bi yeah omo na bi asemo government appointees na ye de omo akoso omo nkoto na nko omo ntoma DC no ewi ase ai abrem omo to na DC na lose na ayi womo no aden omo adwuma no ana say omo mu new option assembly members no ye to omo so aba politics around of course MPP NDC enti ni ombetimi de augment MPP na NDC depending on aban kro no teso no assembly members wo ho no near this appointees no omo vote na ko kan we mu de no na timi amana 50+1 no de ewi ase na DC no worry na just wo mo mpena tempestuously almost interminate appointment from really yeah ave kwa government appointee him say ye kwa ye rerun no yes am to remove from no kwa say terminate appointment no akope oba bia tena na we de send de enye eyibia edi o kromo ha say be ye enti ehwo asem so na anopei daily graphic afa bi edi aba na wonim say ye maame akuadonko onyame emfa ne kra ensie ye Ghana Freedom Party abake best friend no sa wo okay se afe pepepe nie se wo free mu na wo mo afe ncha ba wo onenam ho sa afe no de ncha ba ba mu nsem so ne dɔɔso eti se utimi eye koja na ubewura December ni mu a na chese se na ye beto abase ya o another number no another number 7 and 6 ko yi number 3 no dan ye no na man for years we baby how we dan okra no betimi asesa na no da ye hu ya na to asem nti afepepepe ni wo mokoye first anniversary no ewo Asante Mantem Ejretia efija kwabre district and wo mokoye 1 year no na Philip apia kubi aka Roman father se wono na sisi no running mate sisi wono na amanyuku no nyina babeda ne nan so enti wode atodwa se maami akuadonko fra wafiri mu no enya de a ebesesa amanyuku no wo mu bibia amanyuku no da so gina ne nan so na won bekoso aye adwuma enti wo mu a wo do Ghana Freedom Party a wo ye members nyina no mepacho party no enguye akuadonko afiri mu de na emom party ne da so gina na so enti wo mani so ade ehunu wo mu bibia esesa wo mo ye no wo mbehwe na wo mo aye ne saa enti wono so de sansam no atodwa no pei krata enso afabi de aba na Mahama Ayarega eye majority leader ne mfonyini edahe Mr. Zipline asem no medical boso wo se aban entwa contract no because enya ade a ebebo wo hwesika wo mu twia ede mom na no ye krom so ma suspend wo mo sentence ne beye miensa enti wo hwe se de so aban de ka 175 million 174
na ye betua se sika ni nyina wo se the abine tua edema zipline for ministry no de towo mu drones a nkeye nti ehun asem so anopai daily graphic afabi ediaba Ghanaian Times the Obokrata no so edamanim the most authoritative newspaper no amrane na kratafa etosu edu emieno mehu woswani a ohwe enuane ene agriculture ho ensem so nyanyafo ewikopoku wadachiha enra wa government accountability series yase eno akasa kire mo se yafunu ana boka papa ewo ewiase mu nyina enti no wakasa kire Ghana fo nyina se yama yekon eno esi yebedua nnuane yede ye ho be hwekuayo no mu eyiye na ma ye food security no so etumi aye secured ewo meyem na nnuane buo hwenhwen ya ehurihuri no eno so etumi agina mu eyiye eno so abomu amane Ghanaian Times the Obokrata yi emo wasweni ohwe open apomudimu ensem so ononya for cabinet akando no so enra government accountability series na ase eno kasa chem se mfinhia pi ni na NHIS empanimfo a wanam de wom ho awura mu no aya wom kase wom sikeswa sika aban de tua wanam eswa nti Nyankopon ya adom afie bekwa kosim 2026 no aban no epeja wonum emu sika no verse 120% ya enra wo church mu na chere service providers no wonom asam na wo church mu government accountability series no ase enti ane moda moninkum mare atadwe mate mude abane se wadwene mo ho na musufre no adru wonom enim ya no wo church mu kra se wo mo the free primary health care baba be hyehye so eno no ebeboa ama yade bi eyiniti wo mpotamo entamu a wonom ehunintam na wo mo etimi apene pomasibre papa eno akasa pi Ghanaian Times the Obokrata yi e de abehye krata farm etoso edu emiensa ewo krata yi emo na ebra na watwe awie ye adesuafo bebre na universities yahodo a ewo mayem wo mo graduate ye no upiemo ewo UCC a wonom so aya graduation no ebi na Ghana manpanini entumi anko enti no wopani a wono woye soani a wo hwe mfimfini mantam no ano ononyamfo oche eko peni aduamoa wono ene gina manpanini anam no kasa ye no se manpanisi won kankyere wamo graduate nyina essay adesua wo ma besua ni suku ho no enye se ebia wo musuan e de twero ensohwe nko a dabi ensohwe de wa twero wo benya first class second class ene de kekeka ho na mom uko fie no ene adwuma wo koye no fantete ya yade ema wo e wosua pon ho no fa ya adwuma pa na Ghana enyina so yenya wo so emfaso ano so mu nsam kratafa to so edu Ghanaian Times the Obokrata yi emo upiemu ewo sagnerigu a emrahye bedwani e oho wode aso abofom wose wo hye na de hye sese wo beye emrahye bedwani a wo beboa pa amampuntunwuma abro won enti no wose wode aso abofom a wo besi eye ayasabia esuku na wose sika wodi ewura sa project nim eye 3.3 million Ghana cedis ye no efi wono ankasa ni bottom sika nie mpanimfo atwa ne ho ahia wodi aso abofom kratafa toso enkono Ghanaian Times the Obokrata yi emo pandai eye abato empesua so ebra tamale high court ekwa aseta ye se de bi wo manafo aduasan electoral commission no wonom empe bre na wo sanso nkoto abano efoforo no upiemo mrahye bedwamu a wonom twetwe ho a kwa wiase yehu ya ne se tamale high court sanso edi abase opani a wono ho sese se mrahye bedwane pandai mrahye bedwane no kra no eminimanimu ya ofiri ho numu na right honorable Alban Simana Kingsford Babena chame no wo se debi wose se court rulings bi eba se ya wo bese na wotwe ya wo betumi ede a file for appeal enti ne se nipa ne file appeal ni nwie na wo mu hu ne pomasibre papa na animu ya ye declare ni seat in vacant ya wo chem se eye premature enti no wonom ebotugu ya right honorable achamehne woda ha se ya kratafa no etoso enkono ya emunsam ewa ha na wodom kuma no so onanyafo Alexander Kwame na afanyoma kan wo sakandai abato mpeso ya so ensensem ya en wachire mu se kamia ye se judge na wotena asam no so ewotamele high court no wansheda and state niema bi kre ewo rulings nim enkankan krata wonom edeba ye no
wɔn ɛdɔm kuma no wɔn ɛnte nneɛma bi ase nti no wɔn de appeal ne deɛ wɔn gusu a wɔn egyina mu ɛno nso kratafa ɛtɔ so nkono na ɛna gya wɔn egyina ha yi yɛ a wɔn akyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛwɔ Ghanaian Times dɛ ɔbɔ krataa yi mu yɛpie mu ɛwɔ kratafa ɛno nso ɛtɔ so ɛnan ɛwɔ Ghanaian Times dɛ ɔbɔ krataa yi mu a majority leader onyenyamfo Mahama Yarega eno ɔte ha yi na ne nsɛm a wɔka nyinaa ɛfa ɛyɛ pandan sɛnsɛm no wɔse ɛkamea yɛ sɛ ɛkɔpani a wɔno ogina ɛdɔm kuma no anam ɛwɔ mmarahyɛ bedwafie no onyenyamfo Alexander Kwame na afɛnwoma kan no ɔsahene ɛka ne din ho no asɛ deɛ sɛbio wɔkyerɛ nsɛm no ɔpɛsɛ wɔdane nneɛma na asɛdeɛ wɔma Ghanafoɔ hu sɛ deɛ wɔno wɔka ɛna ɛyɛ nti no wɔkasa nso a yɛ a no wakyerɛ mu yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmmisleadi public no ɛwɔ pandai rulings no ɛho a ononyafo Mahama Yarega nso abɔ mu amaneɛ ɛwɔ kratafa no ɛtɔ so ɛnan na ɛnra wopie mu ɛwɔ Accra High Court a asɛm baako a no so wɔanam kɔ asetena ɛbaayɛ ɛfa mmeranteɛ mmienu bi a wɔn akyerɛ mu sɛ wopie mu ɛwɔ Upper East Regional chairman edema MPP amanyuku no Owura Mahama Adams wɔn mu kyerɛ mu sɛ yesusu sɛ sankofo yi ɛna gye ne kra efiri ne nsam ɛyɛ Gregory Afoko ɛna Alangde Asake wɔn emienu court no sɛ wɔn kɔ asetena kamea yɛ sɛ yetu ahyɛda no adɔso ɛwɔ mu a na krata firi Attorney General na so ɛyɛ ɛde aba sɛ na mu ntu nhyɛda afei anura kra de wɔn se na anura na ɛtɔ so bɛyɛ sɛ 8 to 7th yanka wɔn san so tu ahyɛda afei wɔn mo kɔbɔ prosecutor na wɔn wɔbɛba update ne din a ɛnura so ayɛ se absent ɛno ɛna mpanimfoɔ hwɛ di nom sɛ yɛ discharge wɔn mmienu nyina enti ɛno na amanfoɔ bisa sɛ nti wei ɛyɛ abufuo nti a eti ne yɛ discharge wɔn na anasɛm no cha achentia ya wɔnom ntene wɔm ho ɛma yɛnka ehu ne pomasi bra papa san sɛ wohwɛ bra wɔnom edu wɔm third section na koraa no baako ɔka ho ya ne din sɛ wɔyɛ Nigeria ni ana Alande Asake no wɔyɛ deni wɔyɛ not na wɔno no wɔm rulings koraa second term wɔm de baayɛ no wɔm kyem sɛnka na yɛ hange no koraa ewiase wɔn reverse no enti asɛ na asɛm no akyɛ dododo anasa ɛno prosecutor na mentia ɛna ya discharge wɔn mu mienu nyina yi kratafa ɛtɔ so emiɛnsa ɛwɔ Ghanaian Times dɛ ɔbɔ krata yi na sɛsɛ deɛ na Quality Control Commission no sɛsɛ mpanimfoɔ se wɔn mu yire nneɛma mu paa na Netherlandfoɔ wɔn mu abɛ donate ɛyɛ security scanners ɛde ama na Quality Control Commission na nnura ne yɛsɛ wɔn bɛ present mfidie bɛsɛ mienu ɛde ma wɔn ɛwɔ Accra ha enti ne yahye so no ɛna afɛ miayɛ bia ebehia no yɛde ma wɔn fɛ ne dwuma udu hɔ a ɛno ase yɛde scan no sɛ dubɔni bi hyɛ ho a wei ɛnyɛ obi na bɛka machine na bɛkyerɛ ne akyɛw na ahwɛ ade a wapine ho kratafa no ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ Ghanaian Times da ɔbɔ krataa yi emu ɔte crew ne bra wɛ nwoma so otumfoɔ sɛ etutu asante hene nyame kɛse no ɛna ɔda ha ɛnura wɔ ne mpanimfoɔ ehyiaeɛ emu nsɛm adura ɛde kan abɔ mu dada ɔsɛ deɛ aka ne deɛ ɔbɔ ne nyinaa akyi ɛde ama ɔmanpanini na ɛno so wɔnom ahwɛ baabi asusai ɛde bɔɔde ho no ɛbɛfa na Dr. Entry Buasiako ɔso ɛda kratafa no ɛtɔ so edu ɛnan ɛna wabɔ amaneɛ akyerɛ mu sɛ nyankopɔn ayɛ adom yɛabɔ ne dini paa sɛ public sector no wɔno ɛnagya wɔyɛ panini asese ne deɛ wɔkɔ yie paa ɛba maritime no nsɛm a na kyerɛ sɛ adwuma ahwɛ ani Ghanaian Times ɔbɔ krataa ne deɛ a ɛna no pɛ yi wɔde ɛbaayɛ na apɔ so bi ɛna busua mede asom yi maame nkɔ gyina chronicle anim na ɛnso adwo de bi abɔ no so de de bia wɔde bi ba ase Psalm 21 verse 11 tia na obi ato ha maame na definitely ɛbɛba hɔ wohwɛ pictures and so ne headlines no de aba wɔ nim hɔ no a ɛbɛwɔ obi nɛ Psalm 21 verse 11 na mame mo hwi na me nkɔ center spread hɔ na ɔde asɛm bi aba adwo unim banche o kyerɛ cassava abage papa banche apart from say ɛde wo fufu ɛde ka bonku enya akpele free mu ɛde mbiem na banche nya free yɛde yɛ gari dem yɛde kye eyi no starch banche kakuro agbeli kakuro nya starch nso kura free munni ma de kode ba ko so ebetimi de banche nya every sɛ na haha no kura yɛde yɛ stew mo
ɛna de bi it mean ya bioethanol ɛno ne yɛ na haha na ne dua banchenankasa a alternative to petrol. Okay. Alternative to petrol. Sir, we need petrol. Banchenankasa ebetimi adada no a de nya bioethanol every. Na Ghana ha yenim de. Yenim pa. Enti ye bi de. Mo mi ngo bisa plan ko me science and technology. Na professor bi wo KN University. Wono na o say Ghana betimi anya $12 billion e de free banchinkwa. Banchinkwa na o ma breakdown no wa na we no eyemade hia pa nti na me de fa ho. O kai say mampani kufo na mamu edi kan mu no. Bra na Alankash Alanchamat papa ya apamanto movement. Ane Alan ko gechra. Sabre no olidi presidential the president special initiative project bi. Na yedua banche. E wo Ghana ba ke wo kai. Ande. Mo sir onu na na ye opani a ohwe mfidi nyuma ho sir. Very well. Na sa dwumadie ya odi anim no. Si etimi sustaining ni ya. And apart from say ye 10 field that ye 2 oil we nka yenya another alternative bioethanol no nka you start produce be from that time. Entina ni asema wo kan ya kai me say o ka se obeye swanya na wo hwesa ahweye no so wanya moa entina adwuma no antumi anya no ono na asema na wo kan no ya ma obi bia wo lead this initiative wo wan say anya moa tiu me no se da no me ka asem we wa ha say se me te se MPB ana minister ana head of government agency bi say aban emeboa yen a na minim de nipa kro no wo pa kire ye ebu ho a MPB timi ko ekogina e bia ne mpeso so na bibi ye stress aban emeboa ye se de be ya ye project ya ye aban mu ana ye de we hen hwe okuje tabla kwa because budget na ye kenkan a ye wosika ye allocate ko ministry bia any sector bia enti wo bia ne say wo be lobby that dey akosa sector yes good it's not as a wo no lobbying skills no e wo form na me ka wa here agwana bongo na no okuje tabla kwa me kana sem wa ha owo opposition kra na no opposition hwene na oye ono nko bita Sam George munko osahene afenyo mark ende wo position hwene oye wo efutu na no kra we see hospital bi kra but I think say there are some of them aside say abaimu ano emi say dodo no awo support bia bia every Ghana unibia ha ho nkwashebo ha ho nkokasa me ba bi woni bi so ayere ho na bi so no hwe yakeka efunu yakeka madam pa omukosi omukosi toilet nso dia omumpɛ moa ndio mtimisi ne ntempa oh there be omumpɛ ndio mtimisi omumpɛ moa da no kuro be kura dia wan mumpɛ moa abakejai mesi eda so na mesi me refi ya ni esampia kwasi toilet ni atwa homam ni adabia mesi enu da mentante so mpa ene bia na pata bia ye bo na amanfo de for convenience but toilet na busy toilet anu na me na yem gwanwa adwo kwasi toilet am so ya mo yansama ejana bia ne ye wo mu difference I don't know. You want ultra modern facilities. I don't know business no. And you assemblyman bi wo embrace ntutu aja. Your friend no artist moglo. Omo wore na ona bu yedede. Wan go see ultra modern assemblyman ye ntua na ka o. Wan go see ultra modern toilet facility. Ama police for don go group. Yania jariya. Wan go see ultra modern toilet. Our front place. And me say na me kachira wo say ebi mu hiamoa o ena no me se kro no me refi enya ha ne yete ye no wo mkoye sa de ebi ma ono abobeka se wo hiamoa no o si toilet we o yembi o me be sa jari akoya jari fa so kosi ultra modern toilet ma front place o na bodo yembi wo mu hia because tie me ye wo international agencies ne enyumaku a NGOs are womo support sa project we ya sabia ni schools ni na ye exactly ye
nkrofo a wo mota support enti wo hu say bia MPB eye bibia enye all the time na eye wo nko a esika e kire wo say wo lobbying skills a wo de akọ lobby oni bi ntinu abegina radio so ye mo ano oni lobbying skills me no me to say ye pesi esi toilet ma me pesu asofo enti aban mo ajo ahwe ye nkwan emre bi na bani akufo akai wo mo de ade bi ba ya am contract bi ma Ghana first na wo musisi toilet e wo areas ahodo ni nyina na ehye saa almost in na mo yes on go the $1 million local district here no almost say ska na no mo dey up till now those buildings are musisi here na kamuram till now it is how you MP na bi wo area now so complete here very good that project no ho minim constituency bi wo mo ba ye na wo mo besi ye na em say Mahama first term no wo mu si ye na kanwam ani ye blocks no there be we no toilet asem na me kan toilet asem de gufu at na sha ase aha ba ku kanwam na ban foforo no no ba na kan na wo so no wo ma meto so wo mu si wo de nto kwa MPP dia wa ha NDC dia wa ha eye janai bia no MPP dia wa ha NDC dia wa ha nyansa pai was ade we Ghana for you. Ajo ade ma menka professor na asem no. Nia na o se papa ne se we nyam we na banche no. Papa ne se your friend no professor Yaovi Huno Bobobi. The dean no or a professor. Na tie o se ye betimi anya gari nko a betimi amon no 3 billion Ghana cedis. 3 billion. And we I say 3 billion from Gary. 4 billion at the free starch on Kwanzumu. And between 5 and 6 billion I will buy you 800 on America. Into the campo mo de call when to be free more. Ghana enya kra. Ni na dollars $12 billion. And to me fund your budget the whole year. Gary, in fact, banking kwa. Ain't me from the Ghana budget for the year. Ye renia ye kawa hey and 16 billion Ghana cedis. Where ye dollars to $12 billion. Ona na the bag Ghana cedis in. What are you talking? As some professor ye can yo me nim de me hu na me busan se wo hu sa we ne da ben. Or say meba or say ni nyina mu no se Ghana etiminya to say 1 million hectares of land na ye de ye banche nko a and 1 million hectares pure and the mama is 12 billion fa baby no so and no you mat omo vice chancellor ikra no so ka say omo develop technology bia wo betumi de use ati nsuo ani wo hu ni say den na wo se wo ye de me kan menim se matemase ya aha who ni say banche nko abetimi ama such amount of money no then na was as a professor wo nim de na ye de adwumade ni hye sa na se ye de woto ano a wo betimi aye no e was wo ye den adani kasa but say wo be kan say ya ye no kan ya den ye be ye de afa ho ama se me ko kan bia hwe Akia University for ni mbenya asem there be obi I see University of Science and Technology so me law na some okura be 3 years in Ghana wo mo from German institution omo jai Science and Technology omo graduate wo omo nyai but omo law Debbie focus in law se can who ye engineering kagana ye ka engineers omo nyina gu ka university ye ka ye kan agric sector engineering niam ye de be agric nyina de be science nyina ye bofa nyina okay can focus na no afa be bai omo abrochirefo ya na ye nri wo mu university say ye science and technology na ye nri de bre ye wa Ghana na kam kuma University of Science and Technology ho ye law Debbie T e ya kanesa na asede enye se me defend obi oba adene say si o se emre dane na so wadane obi wo mo dane science and technology no ko ye law ni wa mo ho so aye ko agya wo enti se Debbie T sei no krom hanom sei uyi makola ene Legon for you yes I know
any other institutions maku bi a womo no de yaje wo matum se ukoye law e wo ha e na ye recognize wo say o law no edimu watama uyi wo mo a enso da nya yi enti se si ano wo mo anhwe na wo man balance ne ma emwa okay enti courses ne de wo ho ba ye de we no so abeka ho ye nyai science no ne ye nyai technology o say Ombefa me PRA. And I approve vice chancellor. Ombefa me PRA. Asama adwa ka no me so fa ba bi nka metimi akasa me ne nya adwen. Esa say wo hwe de SS kwa ekwe ye Christian schools ni Muslim schools ni ade. Obi a hwe na aziban mu. Obi a hwe na aziban mu. Obi a ni yes, fine. What you say? Na say no bi a school no. Wo bi a KNUS na eyin kwa na wo ye wo ho ana. Na eno kwa na wo ye. In fact, what the originality yes. They say focus on science and technology. Good. That's it. The problem ne say visionia no free muno. Ana visionia ne vision no it's been compromised. And as simple as that. And then as a prophet Dr. Kofi Oduro can say me say and sorry how would be Ghana ha. Say ni oti asori ni wu a asori ni begu. But it shouldn't be like that. The problem is say ya shift focus ne kakra or how ni nyina no. What am I saying? Focus na shift. Focus na shift. Tintina say see na say keka ho na eno de enhye me ametirim. Na me nsere ho. Enti professor no said ye abake ka no. Yesere wo mo. Yesere wo mo. Wo hwa yes chancellor BCC yes one expert BCC international relations expert me pa mo cho anya bia wo mo no wo madwuma no ehwa na eso ana science of why na adwuma ehwa na eso because won so no wo betimi a champion me pa cho Martin Kpebu wo ye lawyer wo ye private legal practitioner wo nya adwuma ma ban but na nsemu a no wo se ade bi ha no wo mpe wa mananka radio ne so kasa ne nko an wo what's the impact na say wo tu anamon wo troy o de koye sesi akra masanhu se ba ku bi kura na da yi I'm also preparing my petition for Kisie Jabin's removal me pacho Martin Kpebu Reverend so ho wo feel say effort na wo put in no ehange ho ewie mudie enti wotoa so enti yesra mo ma ne nye kasa na ne attention na yi ne nkura se ba kura se bon twro a enano MP a wo se expressway yi emwe me pa cho wo se watwro ako enti no special prosecutor man obedia enti no mon go beyond you know ye create awareness and as ye draw attention no ye be stress won go beyond that and American and yes I study bi kura na meeting bi kura petition bi na mo be come president o say bi say nsusue bi no man draft kama na o de akọ eno no ya anya ho hwea no ahu say metu anamo bi ne ya mu yes but say mo graduation ase na wo kan sa no da tra we professor Amankwa die you mat die was say aban no ebetumi aboa wakane sa na wagya ho but ma menye me chronicle na yemfa numbers no nto gya na tie for mbere mu na yento aso 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 nso betimi afre na waba bi na chronicle busa wa ha brem na yemon komo na ye denti brem na ye nyina yemfa ye de entoto so sa na enye fe mon check mame chronicle busa say easy boss so no one days in office numbered na ono asem do busa ma me nko ahoma no so hese bia na wo mo aba me ba che first na ka say free here. Hello, good morning. Good morning. But your first and I can say free here. Pacho from Nana make a sit down so man. So man, Nana man Pacho my inti we. You Pacho me check someone of Pinama for my basso. Na Machia, maybe a doctor Bawumia would be a piano. Doctor, Ghana for one or young.
Yasase Muhammad. It's show Muna. Minia, Sasami Amukai. Mama will be aware and come back to me too. And when the Sukumasina buy. And I give you many job, but some catch someone who gives your money. Okay. So what's Sukumasi? Accra. A VIP. A Gina Paradise. And also Kumasi Bakra, FCC, a Gina Joffair. What's your care for Kumasia? FCC in the VIP, Mugna Lendabo. And then will be Germany and Johan. Just any to proper power say in a book of Fulma. So say, Joffair, and the Lendabo, Gina Paradise. Katrina Gina Lendabo, so say Joffair, yes, and you know Lendabo, can't you be Paradise? Can't you be crab or party? You should be Lendabo, not a private lady, the all getting down the Paradise. And she is not a movie, some of wow, someone can't show me, and I must say. Mr. Medase, pa, we and an Amadian. If I check first and I'll get everything. Hello. My mention, we do to the Enshaha. If I check first and I'll get everything. A gentleman. A gentleman. Yeah, a gentleman from Cobaria, and to us. Yeah. Yamiadum, who you pan, I swear. Yo, Yamamuja, and a present account with you. Now one can only advance a lesson. I can't. I go here to a mother party. And the Nuka is an Amateur, or by Tampo, incoming president. Papa, incoming a shot, they can come working. On us over and then and the Cocoa Mabre, Mam Lantin Woodham, Chris Lord, was a brandy power for Canada, Opaman, and I had just after my hand. On the pay you, national about Kama, and after one beer, Yaku Podia to my trumpet and to Pammy 2 years maybe, or just a papa be a mass. Oh, ye, as a papa be a matting. Oh, ye, oh, ye, oh, ye, oh, yami, ye, oh, ye, oh, ye, ampa, that Mampuritini, which I did to me come boom. Now should be a papa, dear one. Ghana, the total, no. The Otum Wati, Jordan Nelson from Pa, was over the bye bye. Yo, Mate, Yankopon, and Count Hopa, wants to bet me a friend, Abasubi 0260196064, 0260196065. If I check first and I'll catch everything. I go friend idiot, like I said, Santa Maria. Edward Pacho, radio bit bang, Ocho, Machon, Hokra, so, secure with you for Namija Nanakia over National Organizer, Ama MPP. And Urabwa, Gana Champoa, or no person to Franga, Namija Urabwa Chejapo. Now, me gase MPP, a brass and say, a Mambona, a Mawomu, Weaver, Womo, Yada, party, Mana, actually. So, Omu Pridia, Yama, Weaver, now Omu, Ediaba Bijina Party, Nimeno. Ebeya, say, Yamaboa, now, election, now Urabwa Chejapo, to be party, many more, Sadi and Umukem. If you say Weaver for no, Omu, I had a party. I didn't make an answer. Ura, we are Sabri or instigate Concoma for Ura Kennedy, a couple of Concami Japan. The same thing on the man weaver. So, Kaya, Papa no PNC, the Abra Ura for Munia or Ura in chambers, so on work pre ECOWAS secretary. And on free, but they said Concoma Honomo, Bembila or Ebangra over Fanek Pipes. Now, if for a fast, if say Papa, a poplar, area, why I said now, or one go for move to Cuba, Coffee, no poplar. And one woman weaver, and I just say, or the Genama MPP, and or the Munia Panama. Oh, if you want that, you would man, a party. It is uncle for no Mona, the problem, as them all who can't get a Congo Mafi. Nothing is here almost already Papaya. Now, would be some Jabba Naze, would you how Naba? I asked him, Bisa, or no, no, yes, I adventure at a 7 will be an idea.
onso betimi afre na waba so ebie me pa che first na akasa free he Atemedi de kwabana ni fanya so te na mo de nyame adom ye ho ye kwabana na wonso e Radade mi nyame na so ye de radi asin pa cho ma yenti we ebi ta ma kan che ke ma doctor mo ba mi na mi tia ye se ko podia ye na ke se papa na mi tia ma ha ko so ba tan pan tombodo na mi tia na mi sin kan ki ta to mo organizer na mi tia na so ko na ni en te na to ben tomba fon tamu nyam ho ye de nyame adom pa me gidi ta wonso ho ye Radade ye nya pa cho ma yenti we dam committee obi abaka ya ne time no e di plan contest I was support no obi woni no kubusa support no ma di no ba parliament no ba bwanti e di je say man we ba e bi oban kan ne ma we ba so ko dabi o de kan de no ne enko yanim why medical canada dabi nyabotre dabi medical can say obi a ne na dwen kire nti won so kire wa dwen na ko wani ono ne de no and to do you go for any okay that ought to be the area man na frega Ghana for and na mo di mapa Dr. Mamudu am ya bontin very good the best time to back I'm to about na Dr. Mamudu am on the 3rd January in Jabo Swaz 1st 2nd 3rd February na ku ndi na eden e we pay ni akoto 20 na ko and no Ghana and no my cost na ma ban level tuan para ni no mo feel para bebre Mate medase ono so ne de eno no onso betimi afre abamu bi na onso abeche wadwen 0260 196064 0260 196065 me bache first na ka free. Hello, good morning. Me bache odini say na ka free. Bache me de we SOMPA Fasma yeboa. Oh yeboa boko de nya ko fa dumo ida. Yo me bache ma yenti. Okay. Me bache mesre ndisi aba. Straight line we no onhwe no wentwem because twemu pe na kra am say mo de abai bi ya de number beto am be kwa bi so a de akasa de ne de ba na nye yesro mo omo hwe na zip line omo no ndi komo boko na omo ye de omo mu nyo matuma na nye se obi ne abai bi aba na ko fa program ne ba nti o se etwem ye de sa e chichiri man a enye ene bi petition ne da ko ma chief justice no ya de with na most petition ne gu because onya bugu pe catch us with the same thing here also you as chief justice and you are some intellectual commission meaning assistant any kusie jaben de omunyo margin say ya pam mom dida nti o manga san resign and san ya pam mom because end oyo den o kinu cost roba from equity chief justice ho de o tin ka say petition no ngira so bi eni nti o de kwa koma obeti committee bi enhwem nti o manga san resign it's next room say zip line after me there omumu ya amanya se musim no omunyo omejuma me so me dase pa 0260 196064 0260 196065 me pa che first na ka say friend pa so we 5 pm ya fin akwatia o pia me te won ka che ami ya me show we twenty na ni ya kwan akansa na do shi ya be fine if you boko there pa so if you boko na mo so e nyame adum ya se ho ye pa Ghana ti Pato, the American and American, Pato, group like the yes, 24. Peggy Penny and a minister, a cafe. The car which you had in my womb, and car, one with the top, Pufra, and I think we and can send the Ansunka, all Baba Canon, Nanka Wakas, oh, reply where be a honey, you could. Sakana, you did Chiadima, you did a Pufra, like the Akotobi. Now, what we young Kotobi, not a woo with Crema. And you are how the different from one be and some African American. So me da se pa won so betimi afre na waba so ebi na bibia etumi aye fine 0260 196064 0260 196065 if I check first and I can say good morning. Good morning. Kimpozo ni o Techiman. Oh, Kimpozo, Techiman boko there. Aboko ya muncha Techiman fu nyina ma ye why? Amuso mu tiemu pa. Bacho ma yinti we. So, I get to advice. Kama buga metiano. Kamentia Obibia with Dr. Mahmoud Bani, MPP delegate is a movie doer. Young Korean Patoa Panama because on a budget with magic to me now my 2028 about 2 years. And I'm coming here for MP Loving. MP there, maybe MP Papa Naso ultimately love here and found any party of power. Now, say,
the party opposition. Nobody to master MP matter game supporter. And then the party opposition but in to him control lobby or the bar it matter to let say our power into the MP and also make to about more competent person. How bit more lobby ABBA and also many idea boko sent me. Tell me my dad say Yanama ever do me not put that in my pussy. Omunya with some for me the tobacco, Omunya Yano, because Oma Wawaromu, Obakuwe will offer the way we Papa Kuma. When here I intend to echo Tana Manemano, and it is a 2 for the year, the said Ghana have been building another 2 piano, and Razel or what I am for no cratia, oh Macatan, and yes, I'm far as to go. They are born by say. I think for that my cabin Piama as in there, Abanata Topano, said the year would be enough for peace about Boko. That's it. So, Meda Sibre, also waiting me afraid now. Wabasu ABA 0260196064, 0260196065. About your first and I'll get everything. If you promise to live there, Mikasa in Kwajilo Kobo. Yo, that's what you're my ETA. That's it. I'm the very Nanishamu Makamu. Now, the one of my colleagues, the incoming national chairman, Honorable Boachi Ejako, the Diabia Yanikano, and the incoming Blackbear, Honorable Canadian Complecon near Japan. Felix Yadanquatema West, incoming Pezai. Now, Nina, the minister, your opinion for a movie, NPP, your opinion for a movie. Almost support Dr. Baumia. They are best internal election na yeko yeah the best na kambu na assembly wo kafa unia ho na yeah they den na na kambu it be best grassroots no be power so mo the power yeah the power because grassroots no enjoy power that and the best wo mo say o mo kesa yi abi Dr. Baumia so say what say you be a cafeteria and opponents now. I can't tell you that you're all canoe on any yard, and I say, online, and don't let you say we are leader. You're the friend of the minister. You're the friend of say, as I all child to honor. And you, and net is our competition at the amount say, or you electoral commission, and me, a friend say, special prosecutor and free up. As I all child to honor. Hey, and now they're ending the crab and go say, yes, you. Okay. And the best friend, so that's it. Mr. Medasipa 0260196064, 0260196065. Good morning, Papa, I'm a Mammy Fancy, Mammy Papa Chama, Mr. Santi, Anna, Papa Chama, incoming group is regional Chama, and I'm Papa Baumiano Pay, the MP, Honorable Jimmy Sakos, and Chiomino Pay. Papa, no question, Pan said, you Christian, Christian Council for me, you are moving out Kakra, and a council of state. Yes, you know, money Kasa, yet your mom will. I'm a dear. Then Compony and India, our man of the more. About the other power, Sanko for no to me, Fan and Santa, this is Lieutenant de Bonicacio. Chief Justice, let the answer to you. No Quality Commission, Aqua Commissioner, Honorable Pasha Batuoso. The Dr. Krona, 4.4. Ọmọdé dá ọmọ ẹ̀yà ní ọmọ kábíyè wọ́n mú where the politics and rule the man that is our democracy now yẹ kànú náà wọ̀ hí that democracy now yẹ dá tí ẹ bá fi ẹsẹ̀ àpò ìfú ẹsẹ̀ ọmọ tí ọmọ náà ń sí fún ọmọ
only a papa mamma Cassa. Let the way I see Pano. A bonus are maybe a boss and say we were. And people to buy no many. That bonus are something for back a canal the politics of Rome. If you're not Roma, and then we security services, no man, family needs to be our own. That's something for him. I'm Nancy from not the Akopasson, no form, no two, no one paying for, no one to be our own. That's a chest about the 20 Maho. That's not the delegate, Papa. 1st January, I want to about some money. Not the amount of quality, but I'm not about to be about the man, not the biggest associate man, and they are too more. May I say, on to wait me afraid now, what baby 0260196064, 0260196065. If I check first, and I can say, Openikate anapenya miatum dinkan. Enka wonso me ba chona audition ni. That chia on the word me phone na wo SOMPA FM. Openi na me chia international chairman. Wa modin o. Na bo medi me sto. Me chia international chairman. You were honorable Wase Dia. Na me chia income plus bella host. You were can be accompany at Japan. Me am being the nana amwa ko na kase esu boy e wo against the constituency. Let's let MPP delegates there. I get 1st January. What to buy a you will be the MPP party anymore. You will carry a complex at the phone at number 1. The only politician, why a point our gun how when you start one for the Kiran for dying our butcher and for the Grenadier and from Kugum. Not the first channel, the cardio center. $6 million. I check on my Ghana. I hope for the call on my coffee. I know we are not you. A cancer machine. And they check a conformity teaching hospital. I'm a nurse. I want a scale of medical or medical festival. What a malaya. What the latest AIS plant. I'm a teaching hospital. You're not light of fire. And I'm a doctor for the years. This guy, you go on medical festival. Or the fish pole. I was a president. I check Ghana Army. I'm a name. I'm honest for the young. I did the most of the war on manual bra. Or domain. Assuming my Ghana Mogram, only what JB, Numa, I'm away improve, but 7,000 Ghanaians to work at some of your job of Sudia or Yamaka. Of the human period that I did is that I forgot about the message that you can look at the comfort Japan, no small mind Ghana. When you have not any Shabai say, and that's all much now a bam. Maybe if the Bani PR on person a Gonu a tomorrow. Card drip a drip we are now grows here. The plan to buy here. No more so can draw Magana Ghana for Ghana phone call and then almost kind of some Bonivia for our company. No, I'm doing the moi. Sana Motoko, you get a hospital salon. Now, company do a while, now go out for that. You go deep, you will put the machine up and I can see a move through. That's what you want to come and now call it light and Abadawa, let the whole day. But may I say 0260196064, 0260196065. About your first, I'm hello. Papa, a radio drum, Yahu and Patron Hounsway. Oh, my dear, I don't know be a copy you, Madame Martin, Papa. Well, I say, Mark on the Taifa. Mark on the Taifa, man, Patron, my interview. That's all you mean. I'm telling you, one more Ghana. You probably say one more Yayan, and we are Yayan, I do not go at the assembly neighbor. So say a month and me, I come with a friend, and we sit one, Ghana, and I was taking maybe I want yet. And one Ghana. I'm one Ghana, and the best them you say one Ghana. I thought one penny war, any other from penny war. Someone make it, and no one in a cat say, you move my side. Ma amemo ye bu maliko ya nyanya ye buta ye politicimu se politicimu wa di ma se electoral commission ya o we se ko po bi ne ho asamo aba wa de ne ko jeji tani wuyi na di ye ya ye be ko no ye pan ke yan ko te je bu so ye na ye Ghana fo ka bu na ye wo mo ne bi ye Ghana fo a se mo ye Ghana fo ati I don't know. No, line breaky, Mark on a fatchame.
My member for Chato, now Yanto Median so ewo if you have 0260 1960 64 0260 1960 64. Hello. The Bacha first and how can I bring him? Every live from Cantamanto Market. What do you mean? Yamiadum, who are mobile now, sir. Oh, tell you what I'm going down and I'm going to talk. Oh, yeah, and your fitars on a media. None of my Akai, as you go for the thing. I can't free for Mamma. Why? They can't amount to Fuina. The Minister Papa. You, every monitor about Tampa House Consent. About woman of Plaza. Now, I was going to send my mere stream. Oh, about Tampa. The Mao, Yako. One, I will that's why I came by the also says what I for what opening. Let us have Brachampo. Let's say I'm going to Pancasa. Or no, yeah, dear, or Fontenu. Hopefully, Kowaka, Obionico, or Comedian, Edian, Kowaka, come here, so, or about the Didi and Metia. Go there to better free and take cocaine. On why the bottom can hear and so on. Here, get him over to about Brachampo. Or no one on Tumano. Or therefore, the president, Papa. It's about 6,000 headdresses. Oh, cut that. And Pancasa. Yo, opening. Make it go more. And when I go down, sorry, a school for bear on one sorry. The back will be okay. And if I go back and pimp to my city, I know what. President Mama, when you told the free education on Bremen and Masoda. And I'll buy or you free what, and in the bossy. And you know, or the Guapaya, and then go home at the end, or kind of thing on one who said. I don't need the free education. This can't come into a kind on the kind of a patrol. And then I'm going to say, I go for the time, collect the past year, but come for the decision. And then they are deep. And then I'm going to have really put on all the education. And when I know that I'm going to university, all the other breakers, they're on your hook. And one of the brave, oh, yes, I that is free education. That I'm saying to us here, and I'm going to say, to us, and I want you to, and my, I want you, Doshi, I want you. I don't know, only a minute, Baba. Yanko Ponso and count home. My emfa Fred Mediano, emfa in Sihana Fay and Twasso, emfa in Free Haniakano, your bobony toe. It's answer you need bread, and they say home at that jet. Yan Twasso Free. Aja, your money I can't tell nothing, Yampediamo. Yeah, the papers in it was okay. Ebisa say na graphic here that when me bisa say electoral commission. One our fix yes sir. Was a woman dia na. There be question then say almost days in office are numbered and petitions now coming. It means that we can account your blessings and name them one by one. Okay. No na chronicle ebusa wa ha. Na same be say ya odi by me kai say na same hono Professor Michael Ronukwe, former Speaker of Parliament. Former Doluka Benya MP. Waka say enkebe ya enkayema wo mo fix years bi. Term of office. Yes, term of office say ebia 6 years. Because osha we ba wetimi be you we free ho. Ese mi mpe we. Ena wohwe se de ade na ekwono nso a se yam pattern of office bi amfa nto se e bia we ba 4 years ana we ba 5 years ana ne term aso na wakwa se ya na de ne beye esan se wohwe oman bi so ho no mu a wo mu kire mu kura se oman bi ho no yafa nse political parties a strong power man yin mu no na wo mo pe wo bi obehwe electoral commission ahweye no so a we yi ne de na we yi ne de na we yi ne de na mo de aba na mo abehwe ahweye no so said e be ya fine ye e be ya adwumenti ba ye man mu ente sa enti ya mfa wo mu years anto ho afa mo say ya na beko enti graphic na no ye na mde ama no we your chronicle nya graphic chronicle na no ye na mde ama no what ya say enti ya so person ye prophet confused. Oh, merci awa. But when 2 minutes. 2 minutes. I was crata ni nyina mu. Accurate timekeeper. Enti ene daily guide de obokrata no eda manim na me hu prophet Kofi Odru ene da hayi. For doctor na ka ho. Doctor prophet ene o ma fama. Doctor prophet. Doctor.
Prophet Dr. Kofi Oduru. Very good. Alabaster International Ministries, General Overseer no. Yane na ye adwuma wa hanom esei. Eno da krata yi mu krata fan no etoso enwotwe. Ewo Daily Guide. Okay. Daily Guide me di kan bo so kra me se wadwen ankoso. Na wose abusuafo ye lumba abusuafo. Munja se mugu lumba ni mu ase no. Wose munja animguasie magu papa yi se fi se papa yi wuye. Mogu na nimu asesa me se wadane sa matwantwan. Se de nwom no oboye no. Se se owu na se moku na chi entokwa obaye sa matwantwan. Wase mama lumba kra ya sa matwantwan. Wase wei mugu na nimu aseke keka nsam na na mu kwato we se me kwa apili ene de keka ho mu wi amu akra mbasa akosi aso dem. Prophet Dr. Kofi Oduru na abaki ye mame we ye sure say Daddy Lumba nebusuafo na egu nanimu ase se ne ye busuafo na se wo fa ne ka ho so wo fa ne so komo we me se akra dem se me nka bi be ya na I don't know ade na wano ne o meka samatwen enyu obi na ma obi na ama na ye samatwen yi she sister abusuafo se ka wo yere wono ankasa wono Daddy Lumba ena wanya ni no woko ena wa pese wo be ye samatwentwen ena wa ye samatwentwen na sabi yesi di wawudi wenim katato ante ena me ka sei enyu obia na aye Daddy Lumba bibio enti sanka obi ankokot anka we nkefe de na sanka wo ye nieme yanka obi be kokot Daddy Lumba wo ye na tia you see the fear kumu ayamfumu ndwa tie me ade a na wosuro ho no me sa na me hu no ade a na wosuro ho bo ho ban no eno na asi no nanka o en woti ase no ade we na na no wompese ebesi enti wompese ebesi no dia na waso exactly because we are saying na obi anim da nyame be frɛ no e wo musa sa na obi a enim no but adwe yanhwe wanye de yes wanye said ya wo kan no pese besi no wanye na yes no omo mabusia no wawu wanye enti ne den na wasa busia no kamoye na prophet Dr. Ese busia no nya baako Daddy Lumba doesn't have one family abusia no ne yere no mo mienu enti ne yere no mo ne ye kan abusia fo madam ase ne yere mo Mama nyame birthday a quotation no yankan o si Proverbs ahe Proverbs 21 verse 11 Proverbs 21 verse 11 egusoro hakana okay though they plot evil against you and devise schemes they will not succeed very well asa hope we a different version if I know the kind different version is okay debut and we see a different version for their thoughts were bitter against you. They had an evil design in their minds, which they were not able to put into effect. Me kind chino. Se wo bo ho pobone na wo susu boni bi ho a worry to me nye. Na enye sa. No why dey no. Say easy boss so no. Daily Guide Daily Post crowd the woman by James on that front page and Samuel Tete and so then Fifi Kisia Jamenda and a boss master and yes wo bo ho pobone na wo susu boni bi ho a worrying to me nye ba ku yo ko ya wo de petition ko so so go ya printer was asem ne kwakwato no wodi bem eno ntimi go was o mo de to no so ya interdict no say enimu ana interdict no boss anya na kono biem so obekọ office wo wodi bem ne interdict we say asem ne sisa na interdict no e na court di asem ne we wodi bem wono ne nsem o de ba bonten ne sa na tie Ghana sweet edi na anura crowd no wasan so be kan was say you threaten a life was say you threaten a life after the filing for petition no everyone is more sense of the bar mountain no what should I remop what should I be jiri the chronicle dia ba chronicle say easy bosses no obusa so mo na omu days in office a number da na owie no amom quotation ze he amon kenkan one kenkan Proverbs na
na mo nso da ye kisi ajabe nso ka ho na kisi ajabe dia Martin pebu na nkasa na ekwata me na free wo fa ba pie to aso na me go Facebook ene ye sister Rutica aka sister Kos we every Augustine ho lady no ewo asankra sa ana abake nya sa na ebo no asankra sa asankra sa ene na woda enti sister Rutica aka sister Kos ye ma happy birthday ni mfonyini ena eda ye Facebook page no enti happy birthday na me ensha no na onye ne kese onye ne mfra dum nkwa dum enye ono nkwa na edi birthday ene hair stylist Kwakusika of Summer Boy efri amo enchen ene wo se yemfa emma no enti stylist Kwakusika wo ye baba ono so na eda so no utim se no shop hona utwa picture na nice gentleman enti happy birthday enkomanyami ensha won so na onto nkwanem efri amoho ene wo se yemfa birthday wishi emma Maybe where you and I'm go Facebook and I'm kakra bi nwo so wa ha sei na we say a friend of Bertrand ni eje aka Papa J or say or the ntiakese e edifita ma new town the mai the mum ni message ni or say Esquire say no better translation I'm not in the mood. Sure. Come to the mood. The Ghana Water Company should issue a statement to the people of Tema and its environs. Men, oh, kind of now, Bumana, so can maka. We are not Bantofa. The Ghana Water Company should issue a statement to the people of Tema and its environs, providing a more satisfactory explanations as the water situation is becoming increasingly alarming. I humbly appeal to all MPP delegates across Ghana to cast their vote for the Adoka. And it's in say Ghana water for so one pen so tom pen no one. One fan crat have been ram tom pen no one. Aye. Okay. More here magia. One pen crat have been met remuni and tea and so one some acquire watch be din water ma ho. Okay. I don't know Don't is that someone can cook womb. Uti roast womb. So pen to tom pen no. Who can roast? Na na sasa ma phone wo mu ni nsuo wo ho. Say for Edna. Wo so kan ho bi. Ya me be kan mo. Da bena fire service ni ba antako ni show ni so mobro wasam emi se ena da ben enra wasese woni nsu a wo frɛ wo mo bebre wu nsu fire service o mo juma fire service for you mo juma so mo dum jawo oh da bi enra waka no mobro wasam so woni antako na ye education we say ye fire service for you mo juma nko an so bedum ja enra kan ni nyina accident is here anka the first point of call fire service na no ya nsuom ebura mu anase fire service for adwuma no omo ada services a eka fire no ho na ye na ye de ani akogu se jankwa no na the Ghana National Fire Service that we ebede no wo kwabra ne kro enye nsuo yo madwuma na no akora bi kofu duama ne nan ekoka edua akure bi fire for adwuma ba se de na yamanfo anu o mo wasa abre no efo so ahwe obehu anu oburi na papa bi do wan wase mo fra fire service simple para mo fra fire service fo mba no ba bi ya akure simple kra wo madwuma da kura o ya na apai akure sei na akora ne nan yakɔhyem wo mo twe ne nso ankakora ne nan bebu ba wo mo frɛ fire service fo no be yi ne sɛ wo nkasa eja ne dum ne kura bro wo mo so nti yi enti mo amuni nsuo no mo frɛ fire service fo mo frɛ mo be mo bebre mo nsuo temafo no why na ko mo aboaten Abrekuma Central or say NDC should now we support the politics. I said the NDC should fix these shameful results from the WASI results. They should continue with the good works started by the NPP.
nso ne dia ode aba eno no ko mensa pillar 2 ne dia no ha ono nso say ono dia nchi anko no de bai o say Dr. Baumia has taken the lead una po ho onwe yi na ebinum take lead na wi ase na omo sha ase ho abusia fo o ma yankra ne nko na aba no anko a achi wani so ya wi ti aja Madam de Becas, what's the matter? Dada na ne Tuesday. Enti adwuma ne mu ane wo ne ye be adwuma. Enti ye be stress etiefo nkoso ana wo mo ne ye ntena. Kosi se premo beto a wo besan ate ye nka biom. Yenye wo de bakora yenye. Wo de bakora yenye. Ye de bakura yenye me ka asama kire wa o beto ama me ne Tuesday ene Tuesday anapa ma she black me three black ni fatuntum wa she black asade the three black na nim say ne makeup ne kura me ye ne kura ayi me yi no me foundation ne me the black ne kura ma ne broso enti wo he manimu a wa nkare Yapon abake kwaku wa se me twa to da ene ka se be din se bi a chia ye te ha ne tie wa ne tie tu ne ya ko so dia so kwaku kakra meka nyina se eja ye pia kwa ye nhwe ye hu yie esan se esan enenam hwo hu yie no wanto esan mu hwo hu yie no wanto esan mu bia ye bi ho na ogroko biaye bi ho na wo tafa ho a hwene yie esan se esan enenam Prophet Dr. Kofi Odota I can send you o si yesumu fidie bia wo bie no yesumu fidie e wo abontene ho hwe yie da wankotom ya wata ka pa abusan fo bidi di obrempon na ko pampoma o ti adwasare Esquire enka na abaki bi hu title I wo yam ade se busa pam dia henia se me di no ya bena bedu ade pa Kofi me pa abake na ya adwasare no ya ma no ono no ye Esquire what you say and I was your mother e se no mo ana mo de ma no nti me so mo he papa oh boa fino excellent you are doing the fancy man so ya we want no activity tawo e be say for you better must say yes sorry so na Jumedian kai e dey ato aso we Ghana today so yes sorry Nana Safu Kantanka ene wo mo aka no so de enwumpa e de jejeyen e de akoise no ndubebo na Prophet Dr. Kofi Odro e de first service enche e be second service e de atoaso e de amaw ono so de beto mo akoise dumienu bebo na fe de dumienu kase no de no ye de abrew eno achi no mobro wasem e yobi asem e beto aso e de akoti se no mienu e bebo apamu na Professor Kobla Abochi enso ene na pamfa betena se e de Ghana ye for God and country e de abeto aso e de amaw e de akosi no nimu mpamu na fe hot bite ene hot bite kase no atoaso e de akosi no nson na Prophet Mango Day enso abeto aso from nonson e de akosi nonkono eno ye third service eno achi no sida e ba beto aso de akosi nondu na yabo nyom kakra de afamu na fe bodu ba konso de kro no a de dwumadi aka e de atoaso e de amaw me nyu afidie no emfamfiri higher SOMPA 106.5 FM